Meni je bio paraglide najbolji, najgori u stvari. Kad sam poletio najbolji, a kad sam sletio najgori. Najgori. Ljudi moji, ono što sam doživio. To je brutalno. Ono gledam, idem i eno drvo, eno grm. I dobro, preživio, hvala Bogu. I evo nas na Forest Land malo. Preživjeli smo sve, sad možemo se malo odmoriti i zabaviti. Da, vrijeme. Partijana, a? Kako si ogromno, je? Čekaj, a mogli bi malo sad i mjuzu uključiti, a? Pa daj, evo, nešto da ne bude dosadno. Ajde, jeste spremni? Ajde. Ide! Malo društvo i parti za ekipu. Jedva čekam malo da se razbacamo, malo čagica. A čekaš, a? Da vidim tvoj anti-beat, Marko. Malo odmora, anti-beat. Pa mala si bila dok sam ja slago pravi beat. Hvala vam na prijevozu, dalje ćemo se snaći sami. Pozdrav ljudi, dobra ste ekipa, dobru zabavu, bol! Stvarno bilo brzo. Bok, ekipo! Bok. Otkud vi? Evo, lagano na parti se spremamo, vi? Evo, ne smijete mi reći otkud smo sve došli. Reci mi koliko ima do tamo? Jel daleko taj Forest Land? Pa nije, mislim da imamo još jedno 2-3 km. 2-3 km, dobro, to je koliko, par minuta? Je, po ovoj vrućini. I molim te, samo mi reci jer za ovaj vikend ostajete ovdje ili... Da, planirali smo ostati. Znači s vama možemo doma? Pa evo, ako se ne izgubite, pokupit ćemo vas. Hvala vam puno, to! Bravo, give me five, to! Bravo! Molim vas, dođite ovdje group hug. Tako mi je drago da sam se poznala i da smo tu, da smo prošli ono sve, ali sad naš kaj, malo mislim da vonjamo, pa bi se mogli presući. Ajde. Bilo bi vrijeme, a? Ajde, idemo se kod Ajde, aj bok. Ajde.